Ko ki mai anō ki te Karere, ko tahi te mahere e rua ngā pōti, koe rā te rautaki, koe whakatakotoria e Te Pāti Māori hei tūraki te kāwanatanga. I tā rātou whakarewatanga kaupapa kōwhiringa pōti ki te tai rāwhiti. Ko te pōti kai tono te aronga matua, mā ngā kai pōti tonu e whakatau ki hea tukunai te pōti pāti. E whakapono ana Te Pāti Māori mā tēnei rautaki ka toko maha ke ngā Māori ki roto i te whare pāremata. I reira Mātai Smith o Taioro News anei tāna pūrongo. Haruru ana te wakapōti a Te Pāti Māori. E tuatahitanga i te hitori o tēnei rohe. Ko tatu mai tētahi rōpū tōranga pū ki roto o tūranga tangata rite, ki te whakarewa i tana mahere pōti. Ētahi kua hara mai ki te kimi kōrero, ētahi kua hara mai ki te tautoko i te rautaki, i whakaritea e o tātou mātua tīpuna nā rātou tēnei kaupapa i tīmata. Hioi ki te whakarite i ngā kaitono tokowhitu e hara i te mahi māmā, me noho kihea i tēnei moka ki te rāwhiti rāno. So they looked at options for us to stay in places, and the Portland was one, and there was other places. They said, what about the James Cook? No, thank you. Those of you that stayed there, aroha mai. We'll sprinkle you on the way out. Aha koa te noho tōtara wāhirua i te rātau. Ko tahi tonu te mahere a Te Pāti Māori o Nāia nei, hei tūraki i te kāwanatanga. So long as we believe in you, believe in me, believe in us, we'll get there on the 7th of November. Arā, ko tahi noa te tiki e pirangi te ana, he tiki mo te tangata. Mā te pōti a tangata ka tare a tātai te turaki i tēnei kāwanatanga, tuatahi. Tuarua ka tare anu ki te whai, te maha o tātou ki roto i te whare, me te mea hoki ka pupuri tonu ki te reo motuhake a te iwi Māori ki ro pāremata. Koina hoki te hua o tēnei mea. Tatau pōti atu, tatau pōti mai. Kei raro rawa Te Pāti Māori e pūtu ana i raro iho i te rima pai heneti. Nā whai anō te tono ki ngā kai pōti rārangi Māori, kia au ki te prēne. There's one plan, two votes. Our plan has to be to focus on the candidate votes. We trust you with the party vote. Nā reira he takoha tēnei mā te rōpū reipa me ngā kākāriki me te whakapono. Kāre tāia e rāua te whakatū kāwanatanga me nā kāre he Pāti Māori. We worked with the left wing to mobilise the hikoi. In fact, you know, if we hadn't have reached out to them and included them, I don't know where they would have seen themselves in the hikoi. It was our electorates that hosted most of the hikoi. So, you know, we've worked on kaupapa outside of the house. Inside of the house, we've got some common ground. You know, we all want to look after our workers. We all want to make sure that there's a better health system. But I think the difference is that we want to have an enduring systemic change. Toko whitu ngā kaitono, ko tahi tonu te prēne. Engari kei ngā kaipōti rārangi Māori te whakatau. Mātai Smith, Taioro.